Shubor nakashlem jong unongsan Hima. Nice to see you again. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. President kari Amerika Donald Trump ulapdiang sngobhai menteri rangba adu kari India Narendra Modi hapo White House hagasngi palai kini ki arngot kinong yalam kile kdop it kum kadak ban ai khublei iwe haba Trump ulaong yu Modi ngilakan mau bahaya phi kegenhun jong kinong yalam kari India begenthop yu menteri katanat kambari US J Shankar National Security Advisor Ajit Doval bar unong kit tin CM ke India sha US Vinay Mohan Quatra kilapoi ha White House sian hadian balapoi Modi hashwa po Modi unpoi lapanyang ya kalama kari India hapo White House Modi udai uwei na kikatu gani kinong yalam keperthai ki balai jungo sha US hadian bo Trump ula shimti kum president kari US naru benai nai wiang arja arpasau menteri rang badu kari India ule kran ning baka phone bat Trump la arsian katba menteri katanat kambari kari India US J Shankar umi khmat nak benta Modi hagasngi ba Trump ula bamsmai kum president hagde ge jinglet J Shankar ule kenduru yu Secretary of State ke US Marco Rubio bat ule yo abane shimentaru haga jingalang ke kenhuan ki menteri kambari jong ki South ali kiri bakan thop ya ke US Japan India bat Australia kabratip kum ke kuat yathu ke khobor ke NDTV hashwa bane ya kendu yu Trump ha White House Modi ula yo bane kendu shwa yu advisor ke US National Security Mike Walt CEO ke Tesla Elon Musk bat yu Vivek Ramaswamy utenrai nong India ubade nong singkam ba paunam ke US bat ya ke director ke National Intelligence ke US ke Tulsi Gabbard Modi ula poi sha US hadian ke jinglet jungo balai sngi jong u sha France haga jinglet jungo jong u ha France Modi ula kendu yu Vice President ke US JD Vance haga sngi ba